Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriwe muri Uganda hongeye kwaduka iterana ry'amagambo ndetse n'umwuka mubi hagati ya Jenerali Muhoozi Rugaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda na perezida w'ishyaka litavuga n'ubutegetsi muri Uganda bwana cyaguranye nta mu Rubatarias Bobi ibyabo bombi basanzwe badacana wakabyongeye gukomera ku cyumweru nyuma y'ubutumwa butandukanye Jenerali Muhoozi umaze iminsi yibasira cyaguranye yanditse ku rubuga rwe rwa X. Uyu Jenerali usanzwe ari umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni yanditse ko yataza kuba se yakabaye yaraciye Bobi yabanje kwita inkende igihanga. Mu butumwa bw'urukurikirane mu Cyongereza kuri X, Jenerali Muhoozi ati Kaboba arabizi ko umuntu rukumbi umundinda ari data iyo muzehe Museveni atahabuye umunsi mbona namuciye umutwe. Jenerali Muhoozi mu bundi butumwa yahishuye ko we n'abandi bajenerali bo mu ngabo za Uganda bumvishije Museveni guha Bobi amafaranga bamukoresha mu gushyira hasi umunyapolitike Dr. Colonel Kiza Besege wari warigize umwami wa opposition muri Uganda. Muhoozi yunzemo ati nyuma yo kumufasha tumuha amafaranga menshi cyane ndetse bikamuhira yatangiye kudutuka. Uyu musirikare avuga ko inzira baciriye Bobi hagati ya 2020 na 2021 yamaze gusibama nubwo yakomeza kwirukanka nyuma y'amakabutura y'umuzungu. Bobi mu butumwa yanditse asubiza Muhoozi umunyesheje ko yakabaye yaramuciye umutwe yavuze ko yamaganye ibyo kumutera ubwoba ati gutera ubwoba n'umuhungu wa Museveni ukuri igisirikare cya Uganda ko zanca umutwe si ibintu mfata nk'ibyoroheje nshingiye kuko hari benshi bishwe na se nanashingiye kuko baragerageje kenshi gutwara ubuzima bwanjye namaganye iterabwoba ndi gukorerwa n'ubutegetsi bw'ibigwari sirebera. Jenerali Muhoozi yagarutse amusubiza ati nibyo ndi umuhungu wa Jenerali Museveni Kabobi wowe so ninde. Uyu musirikare yahise ateguza cyaguranye ko agomba guhonda buri wese yishe inyuma anamuha agasopo yo kuzibukira izina rye n'iry'umuryango we bitaye byakazamukura amenyo ye nk'ay'inkende. Jenerali Muhoozi mu rukere rwo kuwa mbere yategetse polisi ya Uganda guhita ita muri yombi Bobi yamucyuriye ko nta kintu kimwe afite kimwemerera kuba perezida wa Uganda. Abo bombi bamaze iminsi barebana y'ingwe nyuma y'uko Bobi yitiye mu ruhame Muhoozi ikigoryi. Umugabo w'ingabo za Uganda Jenerali Muhoozi Rugaba si umunyapolitiki Bobi yibasiye muri iki gihe gusa kuko yerutse kwahuka Jenerali Peter wari umwungirije avuga ko ari umuntu w'ikinyetero udakwiye kuba mu ngabo za Uganda amuteguza ko zamwirukana cyane ko yanamubwira ko afite utuguru dutoya. Nubwo bwose ntacyo perezida Museveni yari yatangaza ku myifatire y'umuhungu we aherutse kuri korozi ubwo yavuga ko azatera ibihugu bya Sudani na Kongo Kinshasa akajya kwirukana abacancuro bikakirwa nabi n'abategeka ibi bihugu yaba Kongo Kinshasa cyangwa Sudani byose byasabye Uganda gusaba imbabazi kuko nko mu rwandiko rwaturutse Khartoum leta ya Sudani yasabye leta ya Uganda kuyisaba imbabazi ku mugaragaro kubera amagambo akomeretse ndetse ateje akaga y'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa perezida w'icyo gihugu. Mu butumwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga y'isi bwamaze gusibwa Jenerali Muhoozi Rugaba yakangishije gufata Khartoum umurwa mukuru wa Sudani afashijwe na perezida mushya wa Amerika Donald Trump ubwo azaba amaze kurahira muri Mutarama uyu mwaka. Itangazo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Sudani yasohoye ryagarutsweho n'ibitangazamakuru birimo n'ibyo muri Sudani ryamaganye amagambo ya Jenerali Rugaba atitondeye kandi atarimo gushyira mu gaciro. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yahamagaje uhagarariye by'agateganyo ambasaderi wa Uganda muri icyo gihugu imusaba igisobanuro cya leta cy'abategetsi ba Uganda ku magambo ya Rugaba ajyanye na perezida Tshisekedi. Ikinyamakuru Chimp Post cyo muri Uganda cyasubiyemo amagambo ya Minisitiri Chris Baryo munsi y'ikoranabuhanga n'itumanaho muri Uganda avuga ko amagambo yitiriwe Rugaba kuri Kongo na Sudani arayavugiye ku mbuga nkoranyambaga mu buryo bworoheje y'ibitekerezo bye bwite bitandukanye n'aho leta n'ingabo za Uganda bahagaze kandi ko amagambo adakwiye guhangayikisha. Ibibazo na Kongo na Sudani sibyo bya mbere bibayeho kuri Uganda bivuye ku magambo Rugaba yavuze ku mugaragaro ku gihugu cy'amahanga. Mu kwakira kwa 2022 perezida Museveni yasabye imbabazi leta ya Kenya nyuma y'uko uwo muhungu we ukurikirwa n'abantu miliyoni 1 ku rubuga X yari yatangaje ubutumwa avuga ko azatera Kenya. Muri Nyakanga uwo mwaka leta ya Uganda yayitandukanije n'amagambo ya Rugaba wari wavuze ko ashyigikiye inyeshyamba za TPLF zarwanaga na leta ya Ethiopia. Umuvugizi w'ingabo za Uganda yabwiye BBC icyo gihe ko atariho zihagaze niba byo kuvuga ko zaca umutwe w'umunyapolitiki nta rwego rwa leta rwabivuzeho ndetse na polisi yasabwe kumuta muri yombi ntacyo yatangaje uretse ko niba ko Bobi yarahawe amafaranga ngo ace intege Dr. Kiza Besege utaravugaga rumwe n'ubutegetsi cyane ko atanayahakanye byaba ari nk'abantu abanyarwanda bavuga ko bakira n'abaziranye. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bakiza amakaramu ku mapuro barandika banditswe ibibazo by'umutekano muke byabaye agatera nzamba mu ntara n'uru Kivu ndetse n'intambara z'udace za M23 na FARDC byavuzwe ko ari byo byiganje mu biganiro byahuje Joseph Kabila Kabange wategetse Kongo Kinshasa na Depite Cordera Ndere Rubaya baherutse guhurira muri Ethiopia. Ikinyamakuru Actualité CD cyanditse ko itangazo abagabo bashyize hanze kuwa mbere bavuze ko imiti ya Tshisekedi idatanga icyizere n'uburyo ikibazo cyazakemuka. Kabila na Cordera bavuga ko bifatanije n'abaturage miliyoni 7 bahunze intambara mu gihugu imbere na miliyoni 1 yahungiye mu bihugu bituranye bagasaba abanyekongo bose guhaguruka bakamagana intambara. Abagabo bavuga ari kwijyana muri Kongo Kinshasa bavuga ko amahitamo mabi asa n'igerageza rya perezida uriho kandi adatanga icyizere kirambye ari wo musaraba w'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Nubwo bimeze gutya ariko imirwano ikareshya yabaye mu mpera z'icyumweru tuvuyemo isize umutwe w'inyeshyamba
Alliance Fleuve Congo zifatanye n'M23 zifashe ibice bitandukanye harimo no kwigarura bidasubirwaho Masisi Centre. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka binyujije ku rubuga X yavuze ko nyuma yo kugaragariza amahanga ko ingabo za leta zikomeza kugaba ibitero ahantu hatuwe cyane, izo nyeshyamba zafashe ingamba zo gukumira ibyo bitero. Ku wa gatandatu nibwo M23 yatangaje ko yafashe Masisi Centre kandi yafatiye intwaro zitandukanye. Umutwe wa M23 uvuga ko uzashyira umutekano mu bice byegereye Masisi Centre ndetse ukanarinda abaturage baho. General Bernard Byamungu mu nama yagiranye n'abaturage muri Masisi Centre yababwiye ko abihanganije mu bihe byabayemo aho bari bayobowe n'ingabo za leta n'abazarendo. Avuga ko babashyiragaho ibidashoboka birimo bariyeri zo kubambura amafaranga. Yavuze ko nta bariyeri zongera kubuza abaturage kujya aho bashaka ndetse ko nta uzongera kubatwara telefone zabo. Umutwe wa M23 nyuma yo gufata Rushebere, Katare kuri ubu uri muri Masisi Centre, General Byamungu yavuze ko bazakomereza Warikare. M23 yigaruriye Masisi Centre nyuma y'iminsi 3 yigaruriye uduce dutandukanye tuyikikije nka Kaniro, Rukopfu, Katare ndetse na Rushebere. Mu mirwano yanicayemo ingabo nyinshi zigize ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Umutwe wa M23 umaze kwigarura ibice mu gihe Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ku cyumweru yazindukiye Doha muri Qatar aho yagiriyeyo uruzinduko rw'akazi. Ikinyamakuru Actualité CD kivuga ko ku cyumweru yagiranye ikiganiro mu muhezo na Emir wa Qatar Sheikh Tamam bin Hamad Al Thani. Muri urwo ruzinduko Tshisekedi yari kumwe na Ambasaderi wa Kongo muri Qatar Rusamba Kabeya. Ibiro bya Perezida wa Kongo bivuga ko urugendo rwe rugamije kurushaho kunoza umubano hagati y'ibihugu byombi, by'umwihariko kwagura ubufatanye mu bijyanye n'ubukungu. Uru rugendo rwa Tshisekedi rushobora kugira uruhare mu gushakisha abafatanyabikorwa bashya bo gushyigikira Kongo mu guhangana n'ibibazo by'ubukungu n'umutekano biri mu gihugu. Guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ariko muri Kongo Kinshasa, Major General Peter Chirimwami yasabye ababaye mu nyeshyamba n'ubwo baba barazigiyemo bakiri abana kugaruka mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC bakagifasha mu rugamba kiriho. Ubwo butumwa bwa Guverineri Chirimwami yabugejeje ku bari mu nkambi ya Ndosho ndetse na Mugunga ziri mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma mu rwego rwo kwizihiza umwaka mushya turimo. Uyu musirikare yabwize impunzi ko mu gihe zakwinjira muri FARDC zatanga umusanzu mu kurwana uru rugamba igihugu kirimo na M23. Ati ndabizi ko muri mwebwe harimo abahoze mu mutwe witwaje intwaro, ubu rero mwarakuze nimwinjire mu gisirikare kugira ngo twifatanye kurwana intambara turimo. Mu gihe igisirikare cya leta gikomeje gutsindwa n'umutwe witwaje intwaro M23 gikomeje gushakisha amaboko hirya no hino, imitwe yitwaje intwaro iri mu Rozarendo niyo yitabajwe bwa mbere. Igisirikare kandi cyakunze gushinjwa gukoresha abana mu rwego rwo gukomeza intambara kirimo. Icyakora ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyaruguru muri Kongo Kinshasa bwo bwatangaje ko mu myaka 3 ishize umutwe witwaje intwaro M23 nta gace na kamwe wafashe. Aya makuru yatangajwe na Guverineri wungirije w'intara Komiseri Rumwe Ekuka mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru. Komiseri Ekuka yavuze ati mu myaka 3 kuva bidasanzwe byashyirwaho M23 ntiyavuye aho iri, kandi uyu munsi tumaze imyaka 3 turi mu ntambara. Abarwanyi ba M23 bafashe intwaro mu gushyingo mu myaka 4 ishize nyuma y'imyaka 8 bahagaritse intambara. Muri Kamena 2022 bafashe umujyi wa Bunagana n'ibindi bice byo muri teritwari ya Rucuru. Muri uwo mwaka kandi M23 yafashe groupement ya Kibumba muri teritwari ya Nyenegongo n'ibindi bice bihana imbibi yinjira no muri teritwari ya Masisi. Ibikorwa bya M23 byo kwagura ibindiro byagenze gake mu mwaka wa 2023 kuko ibice yagenzuraga bishyikirije ingabo zo mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ubwo ingabo z'umuryango zaje zimaze kuva muri Kivu y'Amajyaruguru, ingabo za Kongo zagabye igitero k'uyu mutwe mu kwirwanaho yisubiza bya bice ifata n'ibindi. Byageze mu ntangiriro za 2024 M23 yasatira umujyi wa Goma na Sake. Muri 2024 kandi M23 yinjiye muri teritwari za Warikare na Rubero ifata ibice byinshi byaho. Bisobanuye ko mu myaka 3 Komiseri kuko avuga uyu mutwe ugenzura ibice muri teritwari 5 zose zigize Kivu y'Amajyaruguru. Nasimbukiye muri Kenya, abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banatwe nyuma y'igitutu kuri Perezida William Ruto. Abaturage byavuga ko bashimuswe n'inzego z'umutekano batangiye kugaragara nyuma y'imyigaragambyo isaba ko barekurwa. Amakuru ava muri Kenya yavuze ko ari abantu nibura 29 bazwi neza ko bashimuswe bahora basaba ko bagaragazwa. Ubu bane ikinyamakuru Daily Nation cyanditse ko babarekuye kandi babonetse ari bazima. Perezida William Ruto yararutse gutangaza ko adakwiye kubazwa abaturage babura ibirengere kuko hari urwego rwa polisi rubishinzwe, ariko abo baturage batangiye kugira icyizere ko n'abandi bazaza. Ntarava muri Kenya ariko umugore wahoze ari umujyanama mu ntara n'andi yatawe muri yombi agerageza guhunga nyuma yaho bigaragaye ko umwana we w'umuhungu yagize uruhare mu gitero cy'abantu 3,000 cyagabwe kuri sitasiyo ya polisi ahitwa Chemase kigafungura umuntu wakekwaho ubwicanyi bakamuhitana mu biruga twikwa ndetse bagatwikana sitasiyo ya polisi. Ikinyamakuru de Kenya cyenzwe Madame Atieno Muga yatawe muri yombi akekwaho kuba umwe mu bacurabwenge b'iki gitero nubwo atagiyeho hakagenda umuhungu we. Amakuru yavuze ko uyu mugore yafashwe agerageza guhunga kuko yakekaga ko n'abaturage bene wabo uwo muntu wishwe akekwaho kwica undi muntu nawe bari bumwice mu isiri yo kwihorera, ndetse ngo imodoka ye yafashwe n'ikimenyetso cy'uko yarahunze. Uwo muturage wishwe bwa mbere yishwe n'abice by'umubiri we barabitatanya kugeza aho ubugabo bwe banabushahuye bukabura. Ibi byarakaje abaturage basanga wakekwaho kumwica muri kasho ya polisi we yarafungiye, barusha imbaraga abapolisi bamusohoramo baramwica nawe umubiri we barabutwika. Iki gikorwa cya kinyamaswa cyatumye urwego rwa polisi
polisi rukangarana rwegeranye abaturage n'abategetsi mu ntara n'andi rubasaba kubana mu mahoro kuko guhorahorana ntaho byazageza igihugu. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye mu Burundi abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banitswe icyuka cy'ubwoba kigisitse imitima y'abadashyigikiye ubutegetsi imbere y'amatora y'abadepite umwaka utaha. Abo baratinya ko bashobora kuzicwa cyangwa se bakagirwa nabi mu bundi buryo. Intumwa idasanzwe Loni mu Burundi iherutse kuvuga ko ukurikije uko kutubahiriza uburenganzira bwa muntu mu Burundi byabaye umuco bikiri vuba ko igihugu cyakwinjira mu matora, ariko abategetsi bavuga ko ibingibi ari umupango wo gushaka kugaragaza ko Burundi ari mu kuzimu nyamara babayeho nko muri paradizo. Nk'ubu abaturage muri komine Busoni bavuze ko bari ku gitutu n'ubwoba kuko ari imyitozo idasanzwe urubyiruko rw'imbonerakure. Abatavuga n'umutegetsi bavuze ko izi mbonerakure zirirwa mu myiyereko igamije kubahabya no kubatera ubwoba kandi ngo bahora mu bikorwa by'amarondo bigamije kubahohotera. Burundi buritegura amatora y'abadepite umwaka utaha ndetse agatorwa hasuzwe mu bakomeye batavuga rumwe na leta yangiwe kugaragara ku rutonde rw'abakandida. Komisiyo y'amatora i Burundi yavuze ko bwana Gatorwa asa niba ashaka ko umukandida depite akwiye kubanza kuva mu ishyaka seneri ubu ryagiye mu ihuriro Burundi bwa twese ryangiwe abakandida. Ikinyamakuru SOS Minekenswe igiteye inkeke batavuga rumwe na leta i Burundi ari uko izi mbonerakure zizinduka buri wa gatandatu zigize nk'izigiye mu muganda zikirirwa ziririmba indirimbo zisebye batavuga n'ubutegetsi. Barakeka ko bashobora kubakorera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Nubwo bimeze gutya ariko Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye kwibutsa Abarundi ko igihugu cyabo ari Edeni Imana yabahaye kubera ko cyeramo ibihingwa byose abasaba kukibungabunga. Nyuma y'uko hagati mu mwaka ushize yavuze ko ari Kanani igihugu cy'isezerano kivugwa muri Bibiliya. Abinyujije ku rubuga rwa Isi kuwa gatandatu Perezida Ndayishimiye yagaragaje amafoto yambaye bote ari mu murima ari gusarura ibihaza ayakurikiza ubutumwa busaba Abarundi kubungabunga Edeni bahawe n'Imana. Ati Imana yahawe umugisha Burundi simiraho ibihingwa byose. Umurundi wese akuye amaboko mu mifuka tugahinga tukabungabunga Edeni Imana yaduhaye nk'uko ibidusaba mu ijambo ryayo mu itangira ibice 15 nta gushidikanya ko umusaruro uzaba umurengera n'iterambere rigakurikira. Perezida Evariste Ndayishimiye yamenyesheje Abarundi bwa mbere ko igihugu cyabo ari cyo ubusitani bwa Edeni buvugwa mu gitabo cy'itangiriro na Ezekiel muri Bibiliya ubwo yarayoboye inama y'ubukerarugendo yabereye muri hoteli Club Direct Tanganyika mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize, aho yavuga ko Abarundi bafite igihugu cyiza ariko batabizi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasobanuye ko Burundi bukoze ku nyanja bitewe n'uko amazi abuturukamo yisuka mu nyanja ya Pacifique abanje kunyura muri Tanganyika agakomereza mu ruzi rwa Rukuga narwo rukayasuka mu rwa Kongo agakomereza muri Atlantika. Yavuze ko mu itangiriro handitse ko umugezi uturuka muri Edeni wigabyemo indi migezi ine irimo Pishoni ugose igihugu cyose cya Havira, uwa Gihoni ugose igihugu cya Kushi, uwa Hidekeli ugose igihugu cya Ashuri no Ufurate. Perezida Ndayishimiye yasobanura ko imigezi ine ari Rusizi, Ruvubu, Maragarazi ndetse n'Akanyaru kandi ngo impamvu Burundi batabasha kubibona ari uko abamarayika bafite inkota z'umuriro bahishe. Muri Kamena umwaka ushize Perezida Ndayishimiye noneho yabwiye Abarundi ko igihugu cyabo kimeze nka kimwe Imana yasezeranije Abisirayeli ubwo bari mu Misiri cyitwa Kanani nk'uko biri mu nyandiko za Bibiliya. Imbere y'abatuye muri komini Muramba mu ntara ya Bururi Perezida Ndayishimiye yaravuze ati mugende musome igitabo cy'amategeko muri Bibiliya murebe igihugu Imana yasezeranije Abisirayeli murebe ko kidasa neza n'igihugu cyacu. Uyu mukuru w'igihugu yagaragaje ko Burundi ari igihugu bagituyemo barya uko bashaka nta muntu ubagerera. Yasobanuye ko yanyuze hose yasanze imyaka yeze imwe muri y'abahinzi barabuze ko bayikura mu mirima kubera ko yabaye myinshi. Perezida Ndayishimiye avuga ibingibi mu gihe mu Burundi ubukene bukomeje kugira ingaruka zikomeye kugeraho bamwe bavuga ko bategereje urupfu kubera kubura uko babaho. Ibiciro biranitse ku masoko cyane ku buryo kugira ngo umuntu azagure iby'ibanze nka lisansi, isukari, sima n'imiti bimusaba kuba yifite bihagije.